Rapiu Khrista silujiu ringsulan kami banai Thainai di Matthew tu haja salam pikhalane haja Thainai Haibo Esther nai tingwangu racham gasu haja kathot khaibo salaking khatnia haja idin khalanie adina kadi pri ga phuiye tinga kadi pri ga pajan katat kata masmai keng je wangmine haja jani no phuiye ting India long pham sai Mahatma Gandhi kumbo Masai Mother Teresa Masai bagadi pri ga pajan kata mathe batinga Isaac Newton kumbo Masai tam leader madung sumai keng je wang zbam tari paniu haisera wangluja haja paniu sai luja wadau di ringsulan mage paniu tu maina sisias ba me jumdi paniu ringsulan miye sani wadi chumage jadi ani Thainai ko hum je ka bambo ani no malum je ka bambo tingwang Rapiu Khrista sera ka sai batu di ngamluju para ringsulan kamibo Rapiu siye haja Thainai ani no malum ka bambo rawang haisera sai batu di ngamluja ringsulan kamibo rawange khadi sibajengsu Thainai ani no Haibo Esther ringsulan kamibo nai Thainai hasidi ani na chu mani jabame debasi haja rai bagadin khalaniye Apostle Paul ni haju ju denai Khrista ringsulan mage sai aliu new dinron kin bo hai matha kuwe khadin aliu malumdi matha kuwe Raibo Korinthan badum krimingu go krima daiga haja Paul ni dene ani no Thainai dinron kin bo ani no Thainai pabam khat su pabam khat ga tachia kin bo ani no magen chu da talu dinron kin bo haisi wa ga Jesu Khrista si ringsulan mage sai Jesu Khrista si cross ga sai jang sai khami boy wa ga pa se ringsulan mage tu ta sai haisi matha ku we ti boy Paul ni Thainai dinron takin sai Paul ni tingwang ling jeng su pulung chun kat takin sai pa ni dis Haibo Ringsulanmibo Wattu sikulu jeng su Thainai Paul senyo magen chu ping maja chriu ping maja haja pa ni Rapiu ngam kam bo haisi tingwang Jesu Khrista ringsulan kami ba jeng suwe di Paul ni haga den jbame haja Thainai ani na malum je ka bambarawang haisira ka sai batu ngam lu haja ringsulanmibo pa ni John go ladbam ga John badim ka ru khat go chala ma kai mingu ga matha ta dingkhak mi bukum I hai ringsulanmibo khadi kering bo siye tibai Yesu Khrista ni matha de ne ira ringsulanmibo khadi kering bo siye tibse pa ni pamun ron den no ma ja Thainai practical khadi tingwang Yesu Khrista haisi haja patu Calvary cross ka kamsalodi toira pa sibaka sai to ngamlo ja ringsulan kami basi ani no ngawjwa me haiba jengasu aliu Thainai pa ringsulan kami ba jengasu aniu Thainai aniu khuga agunbo ba me thubra aniu saimi dadi aniu di Yesu Khrista komja naikhat aniu di ringsulane jibasi aniu khuga kamlom bo hai kadi ba me haja aniu nekru phui kami bo John badum kriu kha guzala ma kai mingu gani na chu phuilan sai aja pahanga atu lungbammai Siniu saimi di ringsulan rabawe khadi ringjiu lungbammai Siniu wadau di silent lage chuja Yesu Khrista ni martha to dengkha kami bra chamtu ani na chu mukum tolan sai Yesu Khrista andu nang in malum juba me sai ani khu ga hope khaba me ani khu agun ba me tubra ani Thainai hade Haibo ga di pri to fulja tat mi bam ni di Yesu Khrista da ni na pachang pling jamalum zwa masai nang I sai mi di nai khat ringsulan chne khadi Rapiu nai anyu ting theng jaba macham chne tibasi anyu to agun bo kadi bo pi khaj ba me hacha Paul ni Raibo Korinthan badum krimingu Khristkiu ga hacha denkhai kami bala bam ta ni na maning tawlan sai aliu new Khrista khu ga gun bam si to wai kalung bo ting lengro nang nge sai aliu hai ka ki mai song pageng Abonmai thiumide sibajeng su ani Christian mai hasine tingwang tu malum bam haisara kadi pot leng ron nang mage yo kadi bari kadi tingwan ani thoi khai tedi kadi pot leng ron mage tudi ani na malum bam haisara ting theng ring mo tingwan ani leng ka den kha bam si bo tingen di lenge tu ne sibajeng su Paul ne ne nan yu ne agun bam si kadi leng ron na maning ge sai tingen gu wat tu ne ni sitang ma bam sai nan yu ding keng mai pa nai wa tam son bo hai jibasi Raibo Korinthan padum krimingu Khristkiu ga chani tu din khajba me hachu je ine din khai sanlan ni bo khasra delo sai ani go ring ting ani no sira bo khasra kadi priga aniu nai khat leng ro ni masai powan ka khaleng ro ni jibasi aniu sira leng pageng ma me tingwang tu aniu na malum khaibon ga tingwan aniu leng jeng su ting theng kring mai si pi khaibe de hachu je ting theng kring bo wat chen yu sira pageng ma me kadi pri hara nai khalle aniu gu ring ting mai di simge sonai de pala agu ring ting de pala nugu ring ting de pala te mai di simge judi aniu na Thainai lungbammai ring ting hasi tingwang tu sija tingwang ne ma sen mom puiga nang I lungra len pageng ma me palamra aliu gu
kring ting haisera haibo kadi pri ga nai khatleng roni hasa eniu leng tingwang ne kedeng khaba ting theng tingen ki ba me khadi si ba bam ga san ting theng je lungra boy dibsi nang i si san lain pageng me dibu hachu deng khala ni haibo tingen di go what to see club jengsu thaining jesu Khrista go poho mai khangkrinya ga hachuza khangkri khat haisera hachuza panyu haisi tingwang leng saiping ma ja saikai ga mi bo Penyu tu nenyu santo amane Yesus Khrista alam kan nenyu den mane Yesus Khrista ko ngam kam nenyu kam mane tiu beding penyu hudang za ten tiu basi dikanzalo sai penyu na tingen digu wat tu sikolo jengsu Yesus ringsulan kami hukum ja anyu leng di ting theng kering bosi bo tingen diga anyu leng sabam keden khabame tiu bugo wat se sikolo jengsu khom maidung khangkhriu kat haisera penyu go ring ting haisi kadi priga hasa penyu tu kamsat kami bo penyu silent di ping ma kami basi anyu na chuza anyu na siba me siba jengsu nang idi thaneng kadi prigo wattu Ronna phuiye tingen digo wattu anyu mangais bam sai nang idi tingen digo wattu siluja nang idi Yesus Khrista ringsulan kami bukumja nang idi naikhat ringsulan na boy dibo siluja thaineng na tingwang na pi khazbam bo anyu leng haibo powan pi khabadinga tingwang leng jengsu anyu lunglukhe dibadi idensan khalani ye hachuza anyu na haibo kadi pri ka ba matinga anyu go ring tinga pugu cross anyu hugo bam kame ka siamu go family ka siamu go personal life ka siamu go chuga pugu tamja anyu hugo cross bam kame jidi anyu sira ba khatchina haibo cross hai ting theng mage anyu na haibo cross tu mulum bui ba thuja faithful thuja anyu na sibo challenges to face thura paging mame hajuza inden khalan ne bo khasra Yesus Khrista ne nang tu antu kupat kami bedinga Yesus Khrista tu nang ina malum khai kami bon tinga tingwang ni pugu purpose leng jengsu nang tu atu ka dapat kami goe yo nang i pastor evangelist missionary thubam ma bam talage thubam tari nang inu kambam bobam nang ni government service kamam talage private job kamam talage masa nana ka kam bobam hi nang si tingwang nang tu pugu purpose leng jeng su kupat mi boy disiluja nang i malum bui ba thuja Christian mai khat thubugu view si tholenja lungra leng bageng ba me thibo i hachu dengkhala nie hachuza tingen digu hottu nang iri siluja Yesus Khrista ringsulan kami bukumja nang idi naikhat ringsulan boy anyu leng jeng su ting theng hachuza bamrabo tingen diga rapiu sine po bam ka den ba me sibo bam guru leng jeng su nang idi thaineng tingwang khu ga cham chang za lungra le peging ba me tibo hachuza dengkhala nie hachuza tingwang Yesus Khrista na ni tu pogu lat kenga krai bu koren budum krimi yugo eniu cha dengkhai me bukum sijengni eniu kungbo singna mai dungyo mathing si ju chap mati bamlo naliu rapiu ten thiu bambosi wadao di matha milage chubo si bambo doniu pawan machang rapiu ten thiu boga maranjiu bamlo lo tiwe Sisa haibo korenti go labam dengkami bukumja nang i thaineng anina kabam bobamga anina government service kamam nisuye masa kadi pri tam private job masa zaraten masa tam ngam kamam saitidi siga nang i chap matibja malum bui buthuja tingwang ni masenbo napui napitja kawi bom biusi Christian ma khatchu bu yusina lunglen bam sai challenges tung bam ni go ring ting atudi siga di anina chap matibja masai tingwang niu anyu riga naikhat wang di wang ting anyu lengjeng su ta thon ka den khasba me watau di matha mi lage jibusi rapiu la keng ne chu janyu tu ka ti khasba me sibjeng su in ding khani bra rapiu khu ka nang i chap matip julung he rapiu Yesus Khrista ringsulan ko kom nang i di naikhat ringsulan sangjing anyu lengjeng su haiba ka di haira naikhat le no ne jibsani si lo he chu janyu na chap matip jwa me sai nang i tingen di wang manai revelation badum makai kha gu chalera ma dai ga deng kum siga pan na paliu Miggasu paliu miktuisi nungsang khaine siga ka saibo kapkiambo magen thiuchariubo maksai thiuniubo bamlan lage karaibo menia hinara hamile hachuzani no tingen di wang batinga tingwang pam wang batinga tingwang ni kamdaule nangniu taten nangniu taten chumui thiu khaide nana kadi pri ka bam batinga faithful today jibsi tingwang ni ngauluja ani miktuise tingwang Yesus Khrista sina nungsang khaisnei chuza ani to chuza rapiu la kengsen dingkhalan jo me sibjeng su i thainai haibo Esther naidi ani ma thiu tu rapiu la kengsu ka chu khaisani bra jibra Yesus Khrista ringsulan mi kumja siba gun tu siluja ani leng di tingwan naikhat ani no tu malum kulub jeng san yu tingen diga pa nai ting theng ring chamnar wai tu tingen digu wat to siluja kadi pri ka ba matinga ni di kam zim ngam kamja Yesus Khrista na katat bom pui ka taja ani de lungsan lo khai ti ba chu dingkhalan ni
จิวใครก็ไม่ติงวังก็ละเก่งคดีพาพัดก็ไม่ติงวังจำมาเที่ยวเรียกติงวังเนี่ยดีจะถอยกับเที่ยวมาหล่อดีจะถอยก็ได้